Ukrayna merçen Amerika Bodavyanın bişer, erekirin. Berpirseki Amerika'yı ragihandiye kuheta Ukrayni digel Amerika'ya liser egera aşiti u girebesta davyanın bişer digel Rusiye, gihiştine encame u bitene hine kurdekariyen kem mane, kudibe servan hurdekariyan jipekben. Seroke dezgeha evlehiya Ukrayna li ebuzebiyede digel berpirsen Amerika'ya hevditin kiriye u egera veheye digel berpirsen Rusiye ji danustandine bike. برنامه 28 خالی یا پیشنیار کری یا دونالد ترامپ بو سدما نرزایتیاتوند ولادیمیر زلنسکی سرکمار اوکراینه لوما امریکای لی پیده چونه که نوده گلالیا 19 خالی بو اگر بسته که پیشنیار کریه. ولادیمیر پوتین سرکمار روسیه پیشتیر راگی هندی بو که اف پیشنیار دیکاره بی بینیاتا چاره سرکیرینا داوی لناو بیری راگی هند که امریکای اف پیشنیار بو منشاندینه و روسیه آماده چاره سرکیرینا اشتیانه. Peka hinek zanyarien piştrasnekiri, live peşniyara agirbeste de bas şidana beşek ji ax Ukrayne bi Rusiye nehatiye kirin, ku ev xala heri hestiyar ba Ukrayne bu, ku Vladimir Zelenski live derheke de goti bu, neçar in li navbera şerafet an dostatiya stratejik yeke hilbicerin, u ev amadenine biti awayek ixanete bi ax xwe bike, ku bi vateya red kirina nerasterast a agirbesta peşniyar kiriya Amerikay bu.